Kaunti ya Meru siasa itiambirite thai kuibanga mwakene yo 2027 tutielie mwaka yumwe na mieri kithumba mbere turinga kura na Mathabu yaumanĩtie na ngwatanĩro ati ka governor Mutumantu Thingia na senator wa Meru Kathuri Murungi beliba niba kuonekana nyawite micemanio ni bare amwe bakethira bakiringa siasa cio ukire kaunti ya Meru na kuwa bakawatanira kuona Meru ni ukira nkulukina kinya guthira kiona weti na mbere utubu ni bukuzirite Meru kuma kira atongere mwanya bakenda Kathuri arombete kabeke senator kire na kio Mutumantu Thingia aromba kabeke governor na barua bobo atetherio kuri Meru kinya nkuluki kuthira thinire cionekete kaunti ya Meru kire miaka ile iwithirite Meru ite kuona weti na mbere na baliba by champion two term we ni kurewa na ni wetikiru ni bamwe na utukubaru arebe de na former MCA wa Nyaki West ni abisa wa mwantu yo gimopomwere ndene obisi ya deputy speaker wa senate na senator wa Meru Kathuri Murungi no kethira itwira Mathabu ya Meru ya karate ya tuanze mwaka yo 2027 nawe Kimathi yare yao ni ndiramwene akiaria mwantu yakiwa kwebo Mathabu ya gavana ya kabango mwaka wa 2027 yareme hukumana na kwebo ya kabango thai yete pura Mathabu ya itania ki siasa na duare nkithikira rono ro athoji bange bage siasa ba Oscar Mutugi ne kinya kariban kobo baru Meru bando itrona kingpin onto na arambere kirithirikari nene ute muntu ina okumba kulobira Meru urabongwa buringiende kana utuboro yetu kuria Mathabu ya siasa cia Meru tutite mwaka wa 2027 uriona ya karia teharani abatukulukura 23578 namba yetu SMS turikiri Facebook turikiri YouTube na kethira nkithoma ntumiri ciaku wala tuwitira mbere na mubango. Karibuni sana gentlemen. Thank you very much. Now, ama mbere na kiongozi. Yes. By the way, no feel it ama ingi mno. Ingoge bwana. Ingoge teu? Ingoge. Now, Meru ikariate for the last 7 months. Katwarire 7 months. Ile itarambira tuonete senator na governor bakiwatanira bakiarandia meyambo yomwe tukuona governor aito ofisine ya senator ki ofisine ya governor. So draft kana tumete ni sudden change ya ngwataniro ya utongeria menya in history senator ibaba ya kurona magavana kenda ya kwa governor but tukuona ngwataniro ya how do you talk about it? Bombele lito ni Martin Muthuri Moria kiongozi Peter Ngugi ofisini ya senator wetu Mukathe Mheshimiwa Kathuri Murungi katwikire scenario ibwega kwera inyaka libetu kana tegeri ti kawaida muno kuona senator na gavana bagitaniria Ngugi na ntu umwe thairo ategete chekire akureta na ntu na kuona cheki iu uregwita Ngugi but ukeja Meru ugaruruku bura bwejire Kathuri Murungi na ije kinya kwa chenjua gavana wetu oka gavana na ije mutumano oka gavana so we gintu kire ategerete muno ni Ngugi chite Meru nontu bui burejire ku come to pass nantu watega muitanirie Ngugi chwa Kathuri na mutuma antu bau Ngugi bagwita kingi neibwaga kubera ibwaga igutegera bobarwa bobairi na kagita karabarare ako karare kandwa batumba kumenyera mbeche ikweja antu Ngugi Mheshimiwa Kathuri kureta mbecha areta mbeche iu ijigwita Ngugi na leo ubona bare amwe ikuga atiri kathika barabara kara kenda koneka ilazima mbecha chume nara na sho chije ariko chije county ne kou no nyambecha miaba muibari karaba kuga inya senator atina mbecha senator na mbecha such that mbecha iragwita nara county ne aragwita nara national government from the Ciaca ichi kweja nariko ko barabara ewe kuthithwo gwaku senator eku barabara ewe rujuru kuthithwo giugwe senator nantu simply because no kureta mbecha iriko hiu so witaniria Ngugi ni uria kweja kutegera mirandi oversight yewe mbecha itwaretere gavana ichi wita Ngugi na ni unantu gavana mume nya senator amuria amwitaga kobia kareke bisha antu ara gukuthithia bura ati mwita kabuyo kama utata
nande senate governor ro ikutha aiji ukukea kuthira kwina issue kaba go solve na bakaendelea gwita ngugi kingi umebu nene sana antu au nantu bagwatanirite kana bagitanairia ngugi ou igukona ni nya mirandi ire national no bakuthi no bakuthuri into bikeja nariko biriaja ujo. So to me on mwitanire ngugi jwa senator wetu na governor it is purely on service delivery, it is purely on development matters nantu biu bikumanufaisha mwananchi na hivyo mwananchi hakwenda kuona nantu simply utwote na giti kiao ore deputy speaker nara na ni senator wa Meru na kenda na ndiba kutinyi into bibingi ibo okuona urumobo. So sinari ewu embere ya governor na senator gwitaniria ngugi ni kuona ti urafiki bongi ni urafiki bogu itrai wananchi ngugi. All right. Yes. Kim, senator na governor. Yes. Kuritandiria ngugi ndathigirite former governor Kawira Mwangaza akere ntungia ka ngwataniro ere Meru kaiteneka ni antu bawatanirite baria kangwataniro ya governor na senator yumba compromise oversight. Okay, ibwaga Mutembei ganchoke nkatho antu botona kanya ngoroba nalo Meru baba tutegerete kambuge ampeje na ka history kidogo Kameru Meru tuite kuchwa unity anotongeria kinya gitarera out since devolve system ikwiza kwira twaraia atongeria bare amwe bomba kwithoro bena nafasi ya ku negotiate nkuta kereito rimwe akiugaga keki ya thirikari temorano ira wetairao ugairwa no mwanka withiro ro kaibanga kumithagana Meru iri antu areri nande nirendaga kwithiro kwina unity for la purpose. Of course Kawira Mwangaza being the former governor intigwitikio bakona wega bwa ngwataniro iriku nontu atombire ku enjoy ngwataniro eu nontu bokwithira wewe ngwatombire kwithirwa agi associate no tongeria bwa tuli amwe as a community itwachuit utongeri bwacho wago kwithirwa kwina kiama ankugeria kwejana ka history kiama kia kugeria kwithirwa kwina unity ya kugeria kureta antu amwe itwambiria bus back in the days na itona rira kwari na atongeria bathuri na kiama kimwe baba ingi ibomba kugwatanira nya thirikari kiama tofauti ibomba karande guru na bagetia now ngwataniro ici neo ireti ne atia menya rimondoa of course 2022 senator na arena preferred governor we gitare yawe na batombero kinyanira kugwatanira na ticket ira bari nayo of course uragwakarirwe na kingi nakyo no kuona kurari na pangaratano na kwana ndi atongeria bagwatanire kenda bakinyaniria Meru itabwaga na Meru ne akadereje kana ndi unity unetumire ku drive change yotongeria na of course tuona tutuite turia opinion shapers na turene na Meru ibona Meru tititebwaga karutira kau iko gatumire atongeria baba kwatanira we may say ni ngwataniro ya gwitina mbere but itubati ku analyze relationship iri because purely siasa ni interest na imbugaga interest cha mtu cha mutongeria especially becho waga camps bagecho waga camp irio mtu na bakoriere imbi uni as an mheshimiwa na ale mheshimiwa na kwero of course interest no mwangachi align interest ni ko aligned to benefit ya mwananchi as at now no ndo at least no kona there is a relationship ya senator na governor bagita na iliango amwe na o camp ya senator noe of course antuno bakumu meneria na no muskuma kwena muskuma jo kwethira nyawengwa na batiko na 2027 etongeria but kia maana mono ukiureki woria ni responsibility ya mutongeria of course senator na ingogia ko oversight ko ensure kigina kia county kiukinyanira na governor no ntunwe CEO kana noe muitingugi kana no responsibility ya gutumira kigana kiukinya na ngugi no itiringa itebuja rya kwinetuma inkwa senator of course ishimari uno ntupakodera we amwite nandi wacha resources ichije
na governor no wayo kanya gitatia akinyanirie ithuganiria ko as at now kambuge ntikone je kayumba ko compromise responsibility iketo mi kuone nya the other day ibarari senate na guchokia biuria of course igitarerea senator governor agetwa itithore responsibility yake senator wa Meru inya senator Tharaka Nithi kana senator wa Busia ena responsibility ya oversight county ya Meru nonto there is also an argument kuthirwa it's only senator wetu mba kuthirwa agitaga mauku menya mauku jakeza committee karende guru na batik responsibility ya oversight as a county nonto ni imbecha cha thirikari yetu as a country, and of course tax ya mwananchi bena responsibility. Ko to me I don't feel as at now nongekeja kuthira kunge ukumba ku happen non to pure interest chonko gwirera chomba kuleta dinere leo but as now ingwitikanirie na my brother that Meru yomba ku benefit as now muno non to bakwithirwa kanye turatete kamyaka iri na tukarega kugwatanira miaka ingiri iretigere kiria tongire bale amwe whether responsibility ku as a senator as an oversight na wewe CEO kwa implement tutiomba ku heal resort kana kuona the absorption rate ria kerere kirio ko inguitakanie na uni tuma omba kuona nya benefit nene muno no ntubwa senator of course keda kwa mawaidha kana bomba kuweza na nondobo experience ira oba kuizania nayo as bunge ukarita miaka mingi ikwe kugeriora bomba ko relate na national government because he has worked as an MP still Mutuma is of course doing Quran things na ingwitikia benefit ira to bakuona ni akebo baire ba it's better nguruki baki gera na ira wow kantu kanini nantu kuringana na siasa za ijarere 2027 interest ki analyst mwenzangu tutemeka thai nandu tukeja weka interest tia campaign ya 2027 kutingugiga iteka na 2027 hii kuraja na inya sana buteka interest na wa kwanza wethirite we champion kathuri murungero beteke ngavana mitandao ni kila mahali ka tukuga atiri yes andi kwenda gwita antu bakwa na kwenda obera mheshimiwa Kathuri Murungi experience yereneo ya siasa ni nene muno na watega senior ranking member ndene ya Meru inyatuge Mount Kenya East kikuringirwa kura apart from the appointment na deputy president mheshimiwa Kathuri Murungi ni one of the senior ranking members ndene Mount Kenya East so ka kwina mwaria waririe ndeigwa gakwenda kubanga laini ura gugetigwa akenda kwa advise mheshimiwa Kathuri Murungi akimwira no wite senator ungi no wete governor I think what is wrong with that rwaria it is not mature now na kwa advise mtu jorea ibavati gukirirwa nantu the two principles that is mheshimiwa Mutuma governor wetu na senator Kathuri Murungi these two principles know each other nantu baba bakeka interest chia 2027 thaiji kutengo giga itika because watega right now uria bagwita ngugi nyaba bakiuga mantu cha two time nantu that is the common agenda by the way that is mostly uniting them nantu bwa national agenda ikenda bomba kuleta sibitali jerea ikwirwa level 6 ikenda bomba kuleta dual carriage jerea ikwirwa makutano ikenda bomba kuleta hypermarket jeje ga koromone they need to have a common agenda witanto betu irinyene na kuita at least panengerwa chokerwa gwoko gikurira twaringite kura more than 400,000 na ndenda kwira karibetu atri it is not right thaiji ujo kuga Kathuri arombe giti giki kana Mutuma arombe giti giki the best time
igitare Mheshimiwa kiongozi double 2027 speak. Ubona wethirite kwa kathuri arombe itekia gavana. Yes, Ne oto feel we offended alaji au kathuri ya maintain itike senator gavana mutumo no maintain. Alaji atena ina legal authority kuija kwira Mheshimiwa Kathuri Murungi because haraji no bas wuju no UDA so inabaki ngani yao personally in kuona it is not right for Alaji ku advise Mheshimiwa Kathuri Murungi at any cost because ore area as Secretary General bas the UDA principle that we have in Meru County i Mheshimiwa Kathuri Murungi so kankwenda go clear the hair mbuga it is too early kwambiria kuthithia mirengo na nyamirengo ejo kiongozi no kwirite the two principle bugenya mutuma tu gageta senator Kathuri Murungi ete gavana so for us let's not twatonya ndwene tutiomba na antu baba Do you guys have a secret card to kumenya? No, ankwenda kwira Meru antu baba it is too early kubera mashabiki ba Mheshimiwa Kathuri Murungi bari mwita incoming governor. You hear? Yes. Mashabiki ja Mheshimiwa Mutuma bari mwira governor 2027. So the thing is atutigire na tutigane na siasa ya 2027 mbere ma twambe turinge kurira chira nkoro 2022 imbia kariba Meru bona. Wow. Because if we don't do that tueja gwikira siasa na ntuka urutira Kathuri okwa atonye gavana muchemone jo gakarika kairi jo tutikarika nantu tugeta wa competition but for now ki analyst unda muthikirire akavuga coalition ya Kathuri Murungi na Governor Mutuma it is a strong coalition against the opponent which might be very true but inyayo wa mianka ki Mutuma ki mianke tukegeraia kuwa very broad twinantu bakurungama even the coalition between Mithika na Kathuri it might be a big coalition inyayo a coalition between Munya na Mutuma it might be any we need to be open tuanka utekure kulingwa nandi the ijuno reje kiongozi Matiang'i akeja Jubilee most of the people who are prescribing to the former president Uhuru Kenyatta Jabamunya bobariwa badaiyo mebali but Uhuru atonya kwa Munya atonya kwa Rutore inabageta so mathematics just yes that ijuju ndiromba tritu ya ntoba Meru na tu marite because I know what is really happening in parliament right now. I know what is happening in Senate right now. Antu gintu kiraba kuthithia ikuthara into bia thirikari bikina mamature na bigitethagia antu bao. Who will dwell on politics? They will either be on opposition or in government, and that's because we are in government. Turingita kura 400,000. Na nchokeria atongerie bankatho. Nchokerie governor wetu na senator na MPs na MCs tukarenia ugi tutam tujiki interview antu betu batigoke gukira rukiri 400,000 votes chiuro theri watera ukiongozi. Yes. Watera Kim. Mheshimiwa kiongozi ari genuine akiwa thaite itara kwa no karomba ki na no tubatire kuromba ki because timu ya Kathuri ireo ba kiongozi baba reo na bangi baraba kwari barugwa kiongozi barugwa Kathuri na rombe tikangavana 2027 but bangi baria bakaua usiguze Kathuri wetu antu baba genuine kirezi azika na ni ngwataniro ya kwa convenience ile yao mbere 2027 nkiukira kaire interest everyone mutongeria onde nyando yereo achwaga na interest chawa chikitata anti kugono ntubo kwithirwa history iratu ni kwenda kwa history gitine iratu nayo Meru I think tutomba kuona benefit cha devolve system na ambire ya Meru no ntubo kwithirwa ngereti turia muno na twakara twaria rojo kwa mwanarua governor atonya tamwewe tukamuona ndiageta tathiria of course running a government especially in andi ikarijai twinayo thaiji na ingwitikia Kathuri Murungi na timu yonde iria yasumire Mutuma akinyau akinyite ndikona ikethore disaster mono in 2027 Kathuri Murungi amwite gwita guchwagite kia governor why
Ameru Bakoriare was it really genuine for kuita governor Oreku kana tiare kweberia nafasi kwithirwa wengo agaichwira kanya nonto this a scenario kwenda kwa it was purely bad governance ikeja kwithirwa kwena India kathuri murungi na jotai abati kwa ensure that mutuma na ku borrow from that bakaitangugi ithuganire na ryo thaiji abati kwikira mutuma na mutuma akaguitangugi nonto twina environment karibu gathaiji na ntiguitikia kuga since mutuma inendeje utongeriene of course tomba kuonia benefit mono nonto mutuma iome siasa rare of course akweza na itumenyere tia tongere baba twina buku mutuma get higher hand inene mono nonto Ameru bakona ngogi yangu itikiomba guita the next miaka iri na imbizire moe Ameru mokugo arari deputy but we've seen deputies other counties but succeeded even better nkorokinye the real politicians na bomba such as Bomet tonete governor nani yago pass deputy wajo kirie na aitango gibwaga muno nombe nya kona giti kingi omba kona tamu ingi kinyachi nda governor Oreku roitwa roli chair wa CUG in period ya 2017-2020 etawa Isaac Ruto no Oreku achindi ni etawa Raboso I think so no mandamuro ri governor ko mutuma keja kwa nafasi yewe na ntikuga no ntuba kwithirwa akuona meri miaka iri it's very important turege ku governor atonya tamwe mwe tukamweberia tadhiria plan ama opinion that we need to support a system ikeja kwithirwa structure ira mutuma tukona hediria thai with the support of Senate na atongire bangi we better to muimberie 2027 so that structures you chumba ku yield results at a period of next mwaka juju ikeja kwithirwa senator akeja kuromba giti no watetheretie kuona nthiguruni titeboga na wewe ngona confess that things are moving well ithuganire we na ryo thairia atibati gwetera 2027 eja kwanga bana abati go support the same bagitanire ngo kiketha resort to kwenda na benefit ya mwananchi no ntutine necessary thro kiongozi MC for example kana right ikaja kuthurwa na guitanguki na nakuona ni kuna resort we stand a chance ko benefit tore Ameru when system are working for mwananchi not necessarily no mwanka mtu fulani yedhurero kana na mtu fulani yedhurero as at now nkona tuta break kim as at now gongera after to talk itikaniria na raji one non to ite Ameru ate benefit non to basketballs kana dinaira tunacho we ended up losing kana making trying zira to the hizi kana gain ira tutida kuona thaizi chio bakwa eroded non to boy interest na tukomba kwangaratana non to ikija kuthunya senator ate kwende kwa governor kuna musukumo jwa antubawe governor but the moment ikakaraja kai coalition iko form that kuna jora thirikari cia national government chwagwa bakashago betite gusukuma mtu wao nani boss kuma mtu wao kena ba form coalition ya thirikari then ikeja kuthura ni interest chiapo pongwa bago serve the interest cha mwananchi it would be very better for them to stick either way to support the dream either mutuma be building Meru together bonde bagwatandire omenye 2027 atu the break katu the break ngo tafadhali turi ari gintu kimwe the unity which is there na support ira mutuma akwego ni kathuri murungi support ututu mirega neri ona iba kuendelea but what we are saying is the break to choke gintu kira tukuga igiki gutirori ya kinya junior officer eja kwa device kwethro no kwa device kathuri murungi na mutuma who is junior here now no watira mujima kiongozi ari itutumba gwitikiria laji kwithro no yani ukuga o arombe giki kana arombe giki so the two principles understand each other na tirazima kinya kathuri murungi ethro i governor karomba
Kadhuri Murungi is qualified even to be a speaker or even a CS to the coming government. Wow. So, Kibobo Bairi Kabendre Waka Meru. As a community na Antoba Meru to Yugatiri, ndene ya Meru da yu siasa cha 2027 imbio kaka na birotea. Da hiyo ni gavana na senator baguitangugi na bakirie Meru mantuja 2027 notaganga ya ikifika wakati huo. Bitegire tuyoke break, commercial break, tuichoka tugeda tukolele kidira two-time way champion na tongeria bare it can gain momentum moving forward because United opposition na new opposition but we were one time two-time way ore ya karate ndene ya county ya Meru before mwaka yo 2027. Katuyoke break tuchoke. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwetheti maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. kuma gatigati ga ntura cietu na aria majani jari magwa o kibura kiri na rugono rwakio aja yetu sako itwitikitie gukinyaniria kiroto giaku na gukwa kanya gake gakagukiria urimi bwaku turi na loan champwe interest rate ite gukwinyiria na njira imbuthu cia kurea no ujukie loan igitarira aja ukarea na miaka na utikugitwa mbeca cia mweri no urombe bisi kana emergency na majani jaku no ukarea na mwaka bonus advance ugetaira bonus payout kana kinyawi gwatire chap itina garanta ya kugutethia guketha majani jaku yetu sako ne gukiria arimi gukiria iroto nonturia majani jaku jakuraga ruju rwaku no urukuraga ni untubwante tonkuruki turiongira rwangine rotururero ya kwinagwe kana uturingire thimu gukurukira 0724 114 444 kana 0111 038 000. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Congratulations, you're in the glory of God. Tukwe kiumeze ni abata muno turi na gikeno giki nene tukigwata ugeni Pastor Topicalioso ureni senior pastor wa kanisa Irinkuma ya Jubilee Church London na nkatha yawe Kemi ja ageni betu bagiteo na bakethro bagwatanite na Steve Tibet na nkatha yawe Deb Tibet gwatana natu ukujira graduation ya senior church leaders betu baraba gwikiro thombe nyuma ya guchia tira mieri mugwanja kire Bible study na ithomo binge bibinge bya gukira mutorire na kanisa mambrezeza ja kaimbirwo ni governor wa Meru His Excellency Reverend Isaac Mutumanto Thingia na senator wa Meru Honorable Kathuri Murungi urano munini wa speaker wa Senate na nkurukito juri igikeno iko gwatanira na Weru TV rumuriro wa Meru kirikiume giki kira gikambiria tha 3 cia rukiri kanisa-ini ya Kambagi Christian Center na ni Jumapili izi ntariki 2 cia mweri wa Novemba bwinthe ibogwati ugeni. Congratulations, he has done it for you. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Ogo kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi no kanyo chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngachirewa. Mwana nyama. Mama kwanywa chai. Baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungora ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro dai. Lisha? Othai. Ndabu. Kunda karia ka. Naoni. Kinya gono kwenda? Niyo go. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba? Eria teria. Eria ne lisha. Bwana tuweta mbele kuatana na watu kile mbango yo arwe siasa kiongozi bokethwa ni director of protocol
Kimathi Gideon. Wait, my future president. Now, regeria point ya kutu choge. Kakwenda kuga, it is true that ito support thirikari Governor Mutuma. Na ito me support na nto thirikari ito twaruire na inya ruokire dasta nogoro. Na gintu kiria ntikwenda kiumira out is that ka tukwenda kuanka ki leadership ira ikutha ijojo mantu ja 2027 politics. Ngavana Mutuma na Mheshimiwa Kadhuri Murungi, those are our two principles. Nito kuba heshima inkuromba all the supporters ba Ngavana Mutuma na ba Mheshimiwa Kadhuri Murungi, our two principles riu ire doratu bati obeta te kugo arunga megitikiki no ngi arunga metikiki. In fact Kadhuri Murungi the senator and he is very much qualified kinya kuona gitikingi Meru yonde akarandi kauga Mheshimiwa Kadhuri Murungi ogwo kusavu senator okwa deputy speaker ko kurunga ma senator ikuchine kakairi gintu kira bati kuthithia itute tuchwe gitika kia speaker tute tuchwe gitika kia waziri withdraw ore now. It is not a do or die. Lazima Kadhuri Murungi arombe gitika ngavana. It is not a do or die. Lazima Kadhuri Murungi arombe gitika senator. It is too early kuga mantu jau. But for now, because of the interest of our people, Kadhuri Murungi na Ngavana Mutuma gintu kira bwonetie Meru ni urumo bwenu ni ngwataniro ni maendeleo. Nambu gintu kira kuona the height bedithia ukona bakarithia atongeria ndiguru bakauga twina rojaja twina kabarabaraja. That is the thing ni ire bati kwa embraced. For now, let us not bring unanto inkwenda kuona ni ora support Kadhuri mpambia kundunisha ungi no kana ntiethia Kofi Annan kana ininko babanga kana nanto no kwalia mono. We won't entertain that, and what we are saying is that itwite ngugi tugwatanirite with our principles ishimari nene batubanga na bakaibanga nariko na mbere. All right. Yes. Kim, siasa ya two term ndene ya Meru. You see kinya MP akabatina sauti kiri two term hiyo. Koroba kuona kana bena voice nene ni Governor Mutuma na Senator Kadhuri Murungi. Beliba bakaomba ospend campaign ya two term mwaka yugume kiri ya Meru. Kambuge situation ira toreda hizi utiongi Mheshimiwa Mutuma Governor Meru omba kutetea nonto kwa of course there is a relationship ya national government Mutumari nguo taking kimping lakini Mutuma is ranked at the top the government structure county no mutongeria urawi level nera nene na kudura wewe bagitanira thirikari reku uti option ingi it's one to support policy driven ya national agenda nonto county nacho Mumiru namenye itomba kwa isolate county na national government. Of course they are dependent governments lakini they depend on one another nonto ura kagita kautonete Mutuma ageretia gutete kusukuma thirikari zitumete kuona matunda bagwatanirite na atongere babange rwaria rwa two term of course itonete kuna resistant nene muno kiri ya Meru but kia maana muno i period ile Mutuma ititanguge na result ile akona kireta from national government because purely Mumiru akajudge development nyire kuja cha national government katasi ya thirikari ra nene bombo chinchi ethuganyo nonto katwitikaniri hau kanyuma tia kurabui na indo enene muno ekwarire rwaria rwa Kenya Kwanza. Of course in terms of Kenya Kwanza Meru ni rating kuraja muno indiguru na presence ya Mutuma kugeria kwaraniria na Meru na kubona ni thirikari kuthithia menya au kanyuma ituraria promise nyingi. Of course president did promise Meru project nyingi na Meru bakona miaka iri na chwetha tukinya utikio gikinyanira Mutuma na jukite jukumu ya ku synthesize Meru au thirikari ni jireto akira something atumiri kiyo at least miaka witigere kana meri witigere to the tobadithirie marking scheme towards 2027
nontu uketha kwina resistance mono. Of course the national government kana thirikari nene president atu environment kero ethuki Meru nontu responsibility ya CEO county ensure reception ya munene is asa ko jukumu yawe bena senator because they carry weight baringiro kura county mzima ko although constituency the individual constituency lakini governor na senator they carry more weight yenene mono kiri figure ya Meru nonto represent the entire Meru ko kwe ensure reception kana ore Meru ba ku receive national government's project national government's promises chiomba kuthora chi better kibo bodo benango kiu iketo ba state ba ku testing ya 2 term but in terms of abunge you see most of the MPs have their own problems in terms of how they performed at the bunge na yao kuja kuthora batero mbere ku consult mu Meru menya uteno governor ku mabunge sheria irati athego nora Meru begito jaka batikuthikirwa kuinyirwo kwa mantu zera chonde na kuthora mu Meru ate sauti wete kuiga kanwa na ato agutumire otutetera au nio ndoe kwizira ko mu bunge omba kuthora ina challenge ya ku aria kusukuma rwalira 2 term ageria kiri Meru nonto bwa baggage kana urati ntito kuringana responsibility as a representative wa National Assembly na ngugira itite buge ko kiri governor na senator musukumo jwao joku itikwa nonto bakuthura iba kwenda at least kinyawe in 2 years witikere one imbiomba kuira Meru imbinda receive from the national government na as a county but in constituency it becomes difficult ku batetheria kwa rero kana kuonana rugukinyandira nonto bwa challenge ya mbunge wengu akamatite nonto bwa madina jara chongo chonanite na sheria dithiti akurukite no the voice at least mu Meru lakini as now governor mbotethia governor ombotethia na senator bagwatandirite bombotethia Kenya Kwanza mono better nkurukia even the constituency na ikieto miokona kuongera heri ikieto miokona even president himself na karizeka akwelewa that there is bad brand between the member of parliament Bobongwa as a Bobongwa na Orea the new now governor relationship yona Oria kuria very simple yes Constitution 2010 jire tuira county no na county MP so the president yakonda kwalia county araja na governor na kalia na senator na president wengo na atura akiuga where there is peace where there is unity kinya mwathani na thari mantu baiku na thari mantu bau so tutamire tonya niki na ntu senator na governor ibagwatanirite ibagwita beta bakarobe yentu gikeja nariko na bakarobe na MCs bao na ntu iboli recipient ibo bakureceive into bieko bibi kuma national government bikeja county ankuire kiongozi niki na tutamwe gotonya it is not even inya our MPs take up na personal nantu ere wita for the legislative agenda representation na oversight mturia utinao umba ku mo task nenya sana kimantu ja development nantu Raila arauga ibatiga nenya mantu development ibete ngugine chiao ikenda at least county city giro county ni onjenen maendeleo county ni boy implementers national government ibo implementers so what we are saying is this 85% rate here na area nire tundene ya county ni receive ni governor ni receive ni senator neighbor prepare ground ikenda into bieko bibieja and I like ainto bibi kare ukinya Mathabu ya karate because no champion munene bunene yes na into birana bio mo champion ndira bikare ukinya ka kiongozi nkwenda kuuga ocho nanto siasa iginto kimwe different muno drona gitare mo yanto baturiri makingi bara kulinga kura bi makingi joja geta batu turuga atri
ni gitare tu na nitwakinyiro kiongozi ini story ntona barabara chi advertise to kairi nikera nikula ndene jora chi advertise to gitare Meru this time round. So batu tulita muno na inya sana tuitete antu betu ome tukeja kuga another mantu janga ja one time antu betu bakara ko benefit tuterekera ajumbe betu na tuterekera ngavana na senator inyerie ni au Mumeru atetheke antu barikana wa tekintu kiragi popular but barikana wa nantu bo stand na focus ngavana na senator inyerie ni au getuta tuone kada no hospitali ka getu ka leto no level 6 tuone kada tukatiga gwita Kenyatta rukire thasta nogoro gwita kujikianda abana aria gukeja kwithirwa hospitali nyaka mwaki hospitali no ithike ka level 6 then we will vote for you. Kukeja kwithirwa ndo kare njika thithirwa no design no kabarabara kau gakinya no Embu then we will vote for two term. Kukeja kwithirwa kiongozi nyaka koromone kau no kathithike into bira tugwitie thirikari tha iju gwitie thirikari nene ureo tumba gumara o me thirikari twairwe ikinaga cego tumara twambire kuga one time Meru yuka Mungu Meru yura ndiromba mu Meru aju twitikanie ni na atongere betu nikenda na atu tumba guketha interview ngukara na ara parliament kiongozi. Do you know other people they are forming delegations chagwita kureceive nyama endero jao na it is their duty nyagwita gutaka naraja kinyira batu ndiuga atire kiongozi kukeja kwithro itutam na kure itwaringire tutikinyiritu 400,000 votes kukeja kwithro me thirikari ni interest nereja wakekiete muranuji ni ikekie maendeleo kukeja kwithro akimbuka ina design ikadithu ake design ni yake kana barabara ko gakinya no embuke jite ndeje. We don't have any other reason. Fair enough. Kim tukirikia nkithirikire na ntubona wetu ju gwitwa kindiki kiongozi. I will come to you ngakwapating short. Kim tukirikiria on your side. Yes, anko gatre. Ugategera pattern menya Ameru tebara ba begita. Meri bomire mono nande. Na ibomire no ntupokwira anko eje example Mutembei na Mumeru ndaize. Ura Meru baringa kure especially Meru unique muno kutegana na nyanyanza noria I think of kambani baringa kura Meru mtu aringa ro kuringana na your performance. Look at Nyasembre urekari mheshimiwa naraliku urase bunge baringirwe twina nyana ndi antu ba independent ba baingi muno ko onare nyatu kuga there is a two term imaken scheme ikingo ngwitikania na wogwe mutumana senator abagerete kugeria yake kukirita environment njaga in 2027 Mumeru akamwa na araga ikekurewe na atesi kumawa Mumeru naizi akaringira Mutembei akaringira kiongozi akaringira not necessarily because you are aligned to a political party kana you are aligned to raini irekari ko iko encourage Meru buru ato by nafasi environment kariboga kinya retuga unity atongireni jaga unity nandi ni bati kwa embraced na Mumeru akagundikano tubwa mantu turajayiku in terms of 2027 Mumeru atitana kuringa kura I think na menyere kuringa kura na voice yewe kedro hii ikimenyekana ndebene ko to be iko encourage Ameru but siasa very seriously tukarahia siasa ibati kuitojora wita ngugingi nonto siasa ne go affect maisha ja kithomo kirawi na kyo thaizi maisha ijo kwa affect witi ngugi bwa county siasa icho kwa ko we tugatega tongeria based on mheshimiwa this kyo kathithia agukinyaniria then it's also better to by encouraging na to basara kina muntu etawalinda ni kendombo tongeria antu kiongozi wa kirira antu betu barega ba thukanojo no tutitendeka twinini twi antu ba Meru muntu eshimikaniki na antu ba murungamo Meru ikurungama na William Samoei Ruto 2022 itubati kuona matunda jau nejo na ndejejete na ni una antu nkuga atiri kiongozi for the first time in history William Samoei Ruto na atuete heshima na tupo tunaingira mwana wetu deputy president
kinyo kethirwo ti kingi kiongozi kabarabara kao karare kagwitira ajo na tharakanithi gakwinamira gia jojo nukoni kakuthithwa iyo ibarabara ekunuka na antu bageta gwita biashara neriku GDP it will be high nokona antu raba bagwita biashara tiao so gintu kira kwenda kuga antu ibonerwe ni atongeria at least ndera tumba kugunika nkuruki nantu kwe gintu kimwe turathomere na gikuo kia Raila Odinga na ankwenda gwita condolences ciakwa ki family iria Raila Odinga na kuonekania no turetere devolution we can call him the father of devolution no turetere kuchinja section 2A no turetere mantuja freedom of speech ito tukwalia na arua kintu kiu kiongozi tukeja kwithirwa batwe tutirari our community na twithirwa twina leaders na tubekira tuge bono mutongeria wetu miamiru thina yetu ikwa number 1 twinde tutina mutongeria tutewa tugeshimwe kugita antu maguru kiro aria na kugita kiongozi oni ndi ugatiri ito kalia tongeria betu tukalia ngavana wetu mutuma tukalia senator wetu kathuri murongi na ito kalia kindiki tukalia ruto twitire au na antu ni antu betu botethekera urongi ukwenda buita home murimbi wina bio ikithomo ina kyo ibarabara wina irojo wina ru tukaringa siasa pata potea na ndenda kuira Meru truly boenda kumpenda bando ndora bondure bahatu tupati kuzwa twiringa kura yetu aratu kuona benefit na aratu kuona benefit nurawe na kiondo nurawe na cheki nurawe na wallet there's checker right now the controller it's excellency William Samoei Ruto na mwana wetu kidura kindiki thank you Mutembeei kuigintu kimwandari kada aratuite makosa aratudeia thirikari devolve system chetu ikeja kuthora it's true the president na the Kenya Kwanza ikeja kuensure can devolve function cionthe na resource tutiketha twiro turaia maru na makosa jara kauga patu tutapati kuthithirwa barabara no ntu thirikari it's jukumu ya responsibility yani kinya kethora na ara gutiri no mwanka thirikari ensure there is resource kila mtu anapiga kura na mtu ayewe to mwanka tukaritie thirikari kenda tona but the most important thing thirikari jike jukumu lao yayo ku devolve functions cha county function each county resource ya Kinyamu bwana Mutembei tutibati kwa turaia maru no that was the spirit irato atigiro baba na baba atukiye father of democracy na no tumite katibe Kinya iba ensure that thirikari ni ensure service ira chitigere na resource ira itigere bwana 85% tutibati kwa kana turaia maru thank you very much asante sana mheshimiwa Martin Mwori kiongozi na tuba kwa yao no bagether bwana asante sana Eric Martin tuba kuona kanya na thank you very much kiribara bonde badra begri mobango yo aro siasa it has been done and dusted. Thank you very much.